ассалому алайкум бародари азиз, ҳама каса созен хубен, умедворум ки ҳама каса нағзен. Хуб бародари азиз, мо дар ватани озод, дар ватани Тоҷикистони азизи Бештосоем. Хуб бародари азиз, ман намехостам ки дар бораи и 4 видео кунам, не ки маҷбурум кард. И оқипадари даюси шайтони намедонам Аюби Мирғовиш бигум, Аюби шайтон сифатш бигум, ё занак миҷозш бигум, ё намедонам очағарш бигум, намедонам маҷбурум кард ки ма яъне ки ҳамин видеора бикунам. Ҳамин дасти мо намак надоштай. Ҳар очағаре блогере ки дастгиришон кардем, ёрдамшон кардем, кӯмакш кардем, хо молӣ боша, хо пулӣ боша, хо ҷонӣ боша, хо ҷисмонӣ боша, и очағаро баъзеош яъне ки мақсад ба ҳамин меҳнатомон, ба ҳамин ёрдамон, ба ҳамин кӯмакомон намедонам вафодорӣ накардам. бародари азиз, яке аз онҳо ҳамин Аюби очағаре ки аз ҳамин каналаш ҳамин 2000-3000 подписчик дошт. ҳамин бародариё рафиқо илтимосу зора кардан, ба очағара прямои подключат кардан, ман ёрдам кардам. тамоми блогеруда барои видеои худам илтимос намекардам, яъне ҳаромзоди занталоқи очағара ман илтимос кардам видео кунанд, масъала видеоша панд кунанд, сообщество кунанд, дастгириш кунанд. И паданалат имрӯз яъне ки подписчик ҷамъ карда, намедонам тарафдор ҷамъ карда, чӣ кор карда против ма гап задиста. ма аи чизо на хафаям, на хафа мешавам ва на меранҷам ва на ранҷидам. Просто гап дар чизе ки ҳамин видеоам мисол просто гап дар бораи чӣ мерава бародари азиз. Просто ту як тасаввур кунед, шумо худтона дар ҷои ман монед. ҳамин як бор видео маъне дора, 2 бор видео маъне дора, 3 бор видео маъне дора. И оқипадари даюси худозада 10 та уже барои ман видео кардай. Уже ай тамоми ҷо эй дибек чӣ ба хапӣ, эй дибек чӣ ба хапӣ, чӣ ба гап намезанӣ. охи ман че менаи очаланати занталоқи беномуса видео кардана, ман хоинои беномуса видео кунам. ята ая видеои ман агар 100 000 просмотр бигира, агар 2 одам яъне буфаҳма амирош бар бигарда, мада плюс ай бародари азиз, мада ин мирғовии калакадуи ибанути мада дар кор нестай. ира и мега мебура мега ки Исақов Аюби юрист мега. Исақов Аюб не, Исақ юрист, Исақ Аюб юрист. ине хел ном Исақ Аюб юрист. сагай я сагай 10 та видео карда мебура, дар я видеош мегарда мега ки модарои тоҷика гап зади, занои тоҷика гап зади. мо намигапша имрӯз 4 миллион зани тоҷика фармон кард. хоинай как бута ки ма занои тоҷика гап задам, модарои тоҷика гап задам. Не, ман и гапое ки шайтонӣ кардесаи ту ҳамира ҳозир яъне хусумати шахсира ба гапои сиёсӣ як кардесаи. Паданалати юристи бесавод гӯш ку. Зани тра ма чорғо монум, ма тра гуфта будум правилна, очаи тра гуфта будум чорғо монум. Прама отказ намекунам, отказ накардам. гап дар сари чиз мерава ки ту хусумати шахсира гапи пишти телефонира буроварди дар публика. як бор гап зади, 2 бор гап зади, 3 бор гап зади, 4 бор гап зади. уже Аюб зонуам дар кадай боло бурумадара буфро бира. ман як бори дигар видео кунам ку уна отае ки записасе отаи хита гашти гуфти ки чумоай отаи хита мемонум. ту худат бадани худат я беномусӣ, ту я паданалати худо задае ки ту бадани худат мегарди, мегӯӣ ки как буто ота чумоай, ту худат гуфти. охи ман намедонам отаи ту чумо будай, ман намедонистам. не ки ман ай сусӯай кардам, ҳамун пияндар тамошам одами нормалӣ будай. одами ман фаҳмидам, омадам як мавзеами сарбандаям, ман фаҳмидам кияй чияй чихелияй. просто ку ая мочахар ку, ая мочахар очати я мочахар Аюб одами нормалӣ набудай. фаҳмиди як саг ба дунё омадагиай, ягон ҷои таъҷубоварш нестай. барои ҳамин Аюб бисёри баъд асаб нарас, асабма вайрон наку. ядам бобоҷон дарасиди, ядам лангари дарастеси, ядам ака Асадло дарастеси, ядам ака Исфандиёр дарастеси. ҳама одамои нормалира ту просто бахта душман кардеси. зану гудак ҳамин хита меқапанд, пустут мекунанд. фаҳмиди пустут мекунанд. бисёр нағма наку. эй паданалат, мора ту чӣ навор мекунӣ? мо маълумем ки дар ҳама ки мо кием, мо ҳар коре мекунем барои фоидаи миллат, барои фоидаи давлат. ту паданалати беномус
تو اولی نوار کردگی تا ببین فکر کن که برای کی ویدیو کردی و برای چی ویدیو کردی و امروز تو برای کی کردی و برای چی کردی. شخصا ما تانی خودم جواب میتم، یعنی ما ویدیو کردگیم، ما هر نواری کردگیم از اول تا امروز در حیاتم ویدیو ما اودالیت کردگی نیستم و هدف ویدیو را اودالیت کردن هم ندارم و معلومه که ما ای اول تا آخر برای منفعت این ملت یعنی که مقصد میخوام که جوانای امروزه فن نخورن، فریب نخورن. از اول تا امروزه هدف نوارای ما همی بود و همی هستای و ما از جوانایی که امروز با گروه های تروریستی و فرودگرایی همراهی کردین و همراهی کردین، ولی یعنی که مقصد که از کردتون پشیمون میخوایم بر بگردین در چندین نوارم گفتم و باز امروز همین حاضر میخوام که از این فرصت استفاده برده بگم که برادرای عزیز این گروه های افراطی و تروریستی که شما طرفداری کردین رهبر اولی گروه 24 یعنی که در اینجا بود عمرعلی قوت بود، یعنی که همین گروه 24 خودش به دستای خودش کش برادر عزیز. ببینین که همین نام عمرعلی قوت در کجا برادر عزیز، یعنی که گپ میزنه. یگون کس گپ میزنهش نمیزنهش. برای چی برادر عزیز؟ برای که اوجه رفت هزارها جوان ای پشتی گروه 24 رفت پشتی پنجره، یگام بار ای پشتی یگام تایمی رفته شتگی، یگام تایمی برویان امی مثال میناداری بگیم یا اینم تزلیت یا نمیدونم مثال بخشش های پدر مادر همو میپرسن امی راویای گروه 24 برندهای گروه 24 نمیکنن برادر عزیز. خب ما بعد یو برامد سورابی زفرش برادر عزیز، یا نرکمان کنچلی بود. اون نرکمان که بود امی بین خچون خصومت بود، بحث بود، امی خیلی بود. در آخر اومدن خچون به دستای خچون نابودش کردن. خچون نمیدونن که در کجای. آیا طرفدارای گروه 24 یگان بار شما در حیاتون یگان بار سوال دادهستین یا میتین که ای رئیس گروه 24 میگنی که گروه 24 محترم شمارین، یگان بار شما سوال برای چی نمیتین که یا سوال بتین که یا سوال دادین یگان بار که بگین که گروه رئیس گروه 24 در کجای؟ یک گپ زنین شما. رئیس گروه 24 در کجای؟ یک گپ زنین. آخی ایده دیگه بیناموسی شما نمیشه که ما طرفدار گروه 24 در نظر دارم. شما ببینین اینا کلمرغ بیناموسی خدازده دیوسا ما در کذات کردم که شما را فروخت ای پشتی صدا جوان پشتی پنجره رفت ای پشتی یک نامره که یعنی که نشون داد. این همین گپ شنمون فروست ویدیو شمونین این همین نگاه کنین اینه نامره را نشون داد از صدها جوان رفت پشتی پنجره. یک دیم این بیروزی عروسک اسمونیشا این بیروزی عروسک اونا شما برای زنی حلالیش زنی نیکویش عیف زن عیف فرزند و زنش قپی چکتی افغانمون. سلمان جان کار خوب نمیکنی تو، ینگه گوشیش خاموش کردی. خب ببینین دیگه جای گپ نیست برادرای عزیز. شما تصور کنین که شما یک پروسه بستین فکر کنین کی را دستگیری کردین، کی را یاردم کردین و نوارای من اول تا آخر شما تماشا کنین که ما برای کی چی ویدیو میکنم برادر عزیز. ما در حیاتم یگان بار یگان ویدیوم قطعی گپی خالی گپ نزدم و نمیخوام که گپی خالی گپ زنم، چون که تماشابین بیننده مرا با همین دلیل دکزاتو شناختگی ای. من نمیخوام که گپی هوایی گپ زنم، میخوام هر گپی گپ زنم با دلیل با دکزات گپ زنم. اگر که ما برای میخواد به حزب مقصد نهضت یعنی مقصد نهضتی هایی که عقی پدر امروز یعنی که در اروپا و اروپا یعنی که از اسلام اونو نعوذ بالله بیزارن از اسلام که بیزار کی هستن، ما همین را برادر عزیز خواست اینو گرفتن همین حزب نهضت اسلام شونه پیمانی ملی کردن. برای چی؟ همون حزب نهضت اسلام نه، به خاطر که برادرای عزیز همون نوجوان مردا همون نامردای مقصد از اسلام بیزارو همونو گرفتن. مقصد همین اگر که اینا از اسلام حزب نهضت اسلام میکردن از اروپا بیرونشون میکردن، با همون خاطر گرفتن نامشون پیمانی ملی کردن. لیکن این چیزای دلیل دکزاتو اومد با ما میرسه به یگان مشکلی همه چی وقت ساعت خچه داره ما با دلیل با دکزات میرسونم به شما. خب گپ سری چی میره برادرای عزیز؟ ببینین همین اقبالبی بیناموسی خدازده اوچلانتا بچه رجبی گورسوخته را بچه رجبی لعنتی را بچه قلندر گلوبویا یک چم یک گلوبویا. ببینین همین
گفت که مهاجرایی که یعنی که در همه جا بی داکمنت کار میکنن قطعی الماس یبنوتی یعنی که اگر که طرفداری از 24 یا نمیکنن یا از طرفداری که از مخالفین نمیکنن یا اینکه مقصد مبلغ یاردم نمیکنن مقصد میفروشن شونا. ببینید دکازات مون دکازاتا با خدا قسم من کمه وقت دارم ولی کم ترک همه که یک کار دارم کارم توغوری بگیره درباره همین انسانایی که اومدگی در اروپا پناهندگی سیاسی گرفتگی خاموشن در همین لندر سانتو میرم عرض میکنم که انا آدمی که داکیومنت دارم آدم باید هایی کنی کدام انسانایی که در برنامه‌های مخالفین گپ نمیزنن انیلو روید کرده شد و تاجیکستان روان کرده شد. من همین کار اگر نکردم من پسلت نیودم اینا میگه من سه بارم داداش ما یاردمت میکنم ما شومتیم با خدا قسم یعنی سه ماه جام کردگی در تاجیکستان خریدگی رو یک کلاو سر میکنی شو میپرسی من نوم فامیلیا در تاجیکستان چی خریده رو اروپا همش هم اعتماد من تو راه لاو چی که ما ایسیالون شو میکنم تایسو برا پورتاب که خاصتا هم من علم میکنه دا یا علم دکنا نه اومدن رستوران روی کردن اومدن رستوران اومدن نمیدونم هاستل دارن زندگیشو هر روی میلیون هر روی مبارزین برادر عزیز که قبول سیاسی گرفته که پناهندگی سیاسی اجل و رحمی رو گرفتگی اومدگن انا مونو باید پناهندگی سیاسیش گرفته شوه اینو دروغ میگن اینو باید برگردونده شوه وطن هسته واقعا مبارزایی که من امروز میبینم به خدا قسم ندارن داکیومنت در کندی سینه میزنن که ندارن داکیومنت ریسک کرده با جونشون میبرن مبارزه میبرن امروز یا خیلیش پاسپورت همو دولت ها را گرفتگی متاسفانه یا چینا میگه ای برادر عزیز خیلی نمیتونی گپ زده خواهش میکنم مالی کمک بکنی برادرها امروز نیاز دارن اصلاح کمک کنه بچهای 24 کمک کنه. خب برادر عزیز من برای چی چیزا را موندم من به این خاطر موندم که من در حیاتم یگام نوار ما یگام وای ما به دکازات نموندم من خواستم که هر گپ میزنم یعنی که دکازات کنم دلیل بیارم. خب ایوب گپ درباره تو میره و مرغاوی یبنوتی دلبیوب گوش کن مرا تو پدنالا دمی کو امی هوای تازه را در حقیقت جزیر کرده بودی برای همه ایجا برای تو تنگی کرده سای. من میخوام که یک چند قدر فکرای خود ما گپ زنم اویدی ایوبی یبنوتی. خب ایوبی یبنوتی گوش کن مرا من میخوام که برای تو یک چند سخن کنم یک چند گپ زنم که برای که با بیام سر مسئله تو بیام ببی تو اروپا رفتن این بودی نتونستی رفته. خب باید برای اروپا رفتن چیکار کنین؟ باید تو را سوی دادن یک 24 دیم نهضتی که تو باید پروتفی حکومت ای دولت گپ زنی یعنی که تو را خوش رو یعنی که بگذرونن در اونجا قبولت کنن. خب یعنی که من باید چی بگم در اینجا باید تو در اینجا باید چی بگوی باید من فکرام گپ زنم تو را روش فهموندن تو پروتوی تمامی مقصد اینم بچهای دستاینی بچهای نی دستاینی میبروی گپ میزنی بچهای دستاینی و بچهای نی دستاینی هستید مدام که گپ میزنی میبروی گپ میزنی تو کاک بوده که حکومت دولت را فشار آورده سای تو باید بگریزی اروپا بره اروپا تو را قبول کنه. این فکرای من تو همین کارا کرده سی اروپا بره در همون جخته یعنی که در یک ویدیو هم گفته که تو طرفداری LGBT یعنی طرفداری کنته‌ای تو ایوب یگام جای مشکلی نداره در نوارد هم نوارد را بریده در همون نماینده نشون میتن تو را در اروپا قبول میکنن. این فکرای من لیکن من تو مثال اوجا در ای پدر گپ زدی مرا یا برنه چندین ویدیو تا من ندیدم یگام نماینده ای یوتیوب کی امروز میبروین زبانای خر زبان شانقتی من یک ویدیو میکنم 300 جا زنگ میزنم میگردم میگم که ای بچه چی در کار همین بین هر تون بحث مناظره و جنگ فلان بیمدان میکنین. خب رئیسای یوتیوب گوش کنین شما کورین کرین شلین نمیبینین که او چقدر چیکار کرده سای آخی تمامی گپ گفت ما یه بار زنگ زدش نمیتونین یا زورتون فقط به من میرسه یا من فقط برای این میخوام که برای منفعت این ملت این دولت برای منفعت جوانان نوار کنم و ایره بعد بگردونمشون یا اینکه شما دشمن این ملت این دولتین رئیسای یوتیوب شما یا رئیسای یوتیوب شما تو نقض میدونید رئیس یوتیوب کیه. خب یا شما دشمن این ملت این دولتین یا اینکه نمیخواین که من پروتفی 24 نهضت گپ زنم
майлаш ягон ҷои мардак ҳамин мардбача ба задану куфтану мезананд та иншаалло ҷоеш меояд ки тира бо як каси дига мезана иншаалло ҷоеш меояд ки ӯ дар вазифаи ҳасти шармандавор мера иншаалло. хуб ҳадаф аи видео ҳамие ки шумо агар ки ютуба назорат мекарден шумо инаи саги ҳаромира як бор занг мезаден мегуфтен ки чағар я видео я бор ма недорад ду бор ма недорад слишком бисёри бачид шояд ки ай пишти ҳамин видеои ҳозир ма мекардагӣ бо раиси ютуб нафрат гирифта ягон тӯҳмат кунӣ ягон боранг ягон тӯҳматҳои пештараз ягон нағма кунӣ ягон кор кунӣ бо даъват кунӣ ман тайёрум. хуб бародари азиз валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мегӯм ин ҳукумат ин давлат эҳтиёҷ ба наворои мо надошт ва надора. валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мегӯм. ман ин чиза хеле кушоду равшан мегӯм ба хотире мегӯм бародарои азиз ки яъне ки ман дар тоҷикистони азизам ман дар ҳамун россияам будам ягон бор ягон кас мада приказ додагӣ нестае ки ин хеле видео ку хеле видео ку ё видеора фалон ку ё барои фалони видео ку ин хеле гап набуд ва нестае. ҳамун ҳолате да ҳамин буд ки дар бораи блогеро видео мекардам душманои ҳамун блогеро мебурмодам пул пешниҳод мекарданд дуруғура эмону шайкофир дар ҳаётум пули ягон каса қабул кардагӣ нестам чунки ман эҳтиёҷ ба пул надоштум ва надорум. ман алҳамдулилло тиҷорат дорум ман дар уҷа мақсад ман чандин видеом дар гуфтагиам ман уҷа халаденикҳои ову марожнӣ дорум уҷа бо як чанд корҳои шахсии дига дорем мақсад алҳамдулилло яъне тиҷорат дорум даромадам хубай ман дар ҳаётум ягон зот ягон танга на талаб кардам на талаб мекунам ва на ягон бор ягон кас мара ёрдам карда бошам ман гирифта бошам. ман нигоҳ куненда бародари азиз аюба мисол тӯҳмат кард ки бо телефоне ки мегирӣ мерай хонаи ман маҷбурӣ мезанӣ медурой модари пири мара сёмка мекунӣ оилаи мара сёмка мекунӣ фарзандои ноболиғи мара сёмка мекунӣ ва паҳн мекунӣ дар сайти интернетӣ си гӯш кун как бута ки ман хонаи аюбшон дуромадагиам ман хонаи аюбшон рафтагӣ нестам ман дар видеом гуфтам ки мерам мисол хонатон фалон мемадон чи хонатон ман бар хонатон рафтан мумкин нест аюб хонаи шумоам як ранги ҳамун дига эҳтиёҷмандаи аюбҷон охи ман дами як моҳ 30 рӯзай 20 рӯз алҳамдулилло дар ҳамун бевазану камбағал камбизоат инвалиду сағира алҳамдулилло мебарам то ҷое ки даст мераса ёрдам мекунам аюб ҳамун хонаводаи шумоам айнан ҳамун хел аюб яъне ки як ҳеҷ гап не як хобча картишка як хобча пиёз як хобча савзӣ як хобча орду як рӯғани 5 литра мебарам ҳамун очаи мочахарат қабул мекунад зани қанчиқат қабул мекунам ҳамунро агар не бугӯй ба худо бо папробит мекунам як бори дига як бор папробит мекунам тамошо ки чиқа мегиранд чо мекунӣ ихтак гарени мегирӣ ихтак гап мезанӣ як хеле гап мезанӣ ки как бута ки пес гап наза чо мекунӣ ту гап мезанӣ як хеле гап мезанӣ ки гӯё ки дар ютуб дига ягон кас нестай ман ба тамоми блогерои тоҷик гуфтаниям ки ҳар касела ки ҳамин очаланати беномуси занталоқ видео мекунад гап занем против ин ягон не бародаро ман против мухолифин против оппозитсияи очаланати шайтон гап мезанам ягон вақт ягон дастгирӣ мисол набуд мисол ки бугӯӣ ки аюба ҳама ҷо дастгирӣ мекунанд ин бану тихча юрист мегира аз ҳамун суистифода мекуна ин як мансабталабай ягон чизи дига нестай бародари азиз чӣ хеле мақулатонам хеле видеош кунем як оқи падари беномуси беғайрати шайтонай. خب بیا من همون مسئله اساسی سر کنم که یعنی که بحثی ما و ایوب روی چی شید من هرچند که آخری نورم باشه باید من این چیزا شما دا بگم برادر عزیز بحثی ما و ایوب ای سر شد که برادر عزیز یعنی که برای این بیناموسی خدازده شیطانی اکتیاری آقی پدر برآمد گریه و ناله کرد اکتیاری کرد مردم گفت کمک کنین پول گرفت نمیدونم در شکاف زنش زد در شکاف خودش زد چیکار کرد پول گرفت به منفعت شخصیش استفاده کرد. خب من این آقی پدر را گفته بودم که یه بار دیگه نوار میکنم مثلا ویدیو میکنم کردم شام وقتی که نوار این بیناموس چندین بلوگرها پرتاف لوبای چایافتم زنگ زدم گفتم اگر نمیکنی ویدیو میکنم بینشونه یک تا یک زنه گپی مرا گوش نکرد او زنک بسیار خچا با غیرت نشان داد
والله قسمت میگم گپوت زپیس کردگیم من نوروت اگر وقتش نشه یک ویدیوی کنچکی تنه پارتوفتم من نومرد من در گپ میستم تو میدونی گپ درباره کی میروم. خب خلاص برادر عزیز برای بیناموس ویدیو کردگی بود. خب ویدیو کرد کک بوتا خب دوست مرادم پیش زبور میکرد همتون میدونین برادر عزیز. خب برآمد نه اپای مدینم همون خیل ویدیو همونم بکراچ اپای مدینه همین ویدیو کرد سر زنگ زدم ویدیو رو سر زدم کرد. لیکن گپی اساسی مهم چیه؟ من زنگ زدم ایوب گفتم که ایوب نباید ما تو گپی دروغ به مردم برسونیم نباید برسونیم با چی خاطر؟ به خاطر که تماشابین بیننده هر یک نوار ما تو را تماشا کرده سای نگاه کرده سای دیده سای حق کیای نو حق کیای همه چی را دیده سای مردم عقل داره. دوست مراد در همه جا نیپریچوم یعنی که همین دوست مراد ویدیو همون را نپرتوفتای برنامه خدا ویدیو همون را نپرتوفتای برادر عزیز. همین زباره که همین یبانوتی فخردین ویدیو کردگیای پرتگیای همین دوست مراد نپرتوفتگیای همین اخیس تهمت کرد. ما دوست مراد قطعی یگم کس بگوی دستیویازی والله بالله تعالی قسم ما دوست مراد قطعی ممکن یک سال شوا کمش قطعی یک سال شدگی من قطعی میودم دستیویاز نیستم کمش قطعی یک سال میشوا من همین دوست مراد قطعی دستیویاز نیستم برادر عزیز. خب یعنی که من گفتم که عجبیست یعنی من گفتم که دوست مراد که ما فقیرا ایوب گفتم که همین گپ دروغه مردم نه گپ دروغ نرسون ویدیو تا کور کو همه تحت نظارت ما دیدم نگاه کردم ویدیو که کردن من خودم ویدیوشون میکردم تو گپ دروغ نرسون مبارزه را همون خیلی پیش ببر. یعنی که نسبت همین آدم یعنی دوست مراد تهمت کرد. خب برادر عزیز در همین جا ایوب گپ‌های بلند گپ زد با همین خاطر گفت برا و دف حالا اونجا شکایت کنه این خیل کنه او خیل کنه بیمدان کنه. برادر عزیز من با شما یک چیزی خوب گفتم یک چیزی خوب میگم دا پرابلم نیست دوست مراد هم به صاحب نیست مدینه دولت هم به صاحب نیست یا دیگه بلوگرای هست اون هم به صاحب نیست نه ما صاحب داره. یعنی که قانون برای همه یک برادر عزیز ببینین اگر که برادر عزیز حاضر اگر ایوب اگر یگم مشکل شو اگر یگم گهخری هم کنه اگر ایوب محکم کنن با جوابگاری هم بکشن مقصد هر کاری کنن یا که ایوب اگر حاضر بم برم اگر با نام پروردگار این اپوزیسیون تروریستایی که نمی 24 رو نهزت با نام خدا اینا میو کو باری رهبری دولت میکنن باری وزیر میکنن باری یگان کارگری مقامات میکنن یا اینا خیلی نامردن. ببینین مردن حقای برادر عزیز. وقتی که مثال ما دور نمیریم وقتی که همین اکای اسفندیار را نمیدونم بینشون چی گپ شد چیکار شد خچم مرده برووردن همین را کو برومدن در صدها و نواراشون گفتن که ای کراچی کاک بوتا که فلان آدمای کلون کراچی نموشون نگیریم همون کاک بوتا اکای اسفندیار را کشتیان که اکای اسفندیار خودش هم خیلی بینشون چی بازی کردیان موقتی اکا ببینیم برادر عزیز که میمونن همین مرم برادر عزیز مرم میلیون ها برو میفتن ای تو مردی ریش قطی بریم نمی پدنالت های نهزتیو اینه اقبالبی را بچهش اینه اقبالبی بیناموسی دیوسی خدازده زن طلاق دیگر 24 های آقی پدر میگفتن که مثال همی ریشت قطی برم ما مبارزه دست میکشه میگفتن نمی خیلی میگفتن. من برادر عزیز ریش قطی اومدم حاضر فقط یک گپ دارن چی باری شیره نمیگیرن چی با هم ریش نداره این ریش داره این میگه پورا گپ زیسیان پرووکاسیا کدیسیان که ریش ما را بگیرن یعنی که اینو خرسان شما توکشون در آسمان بغلطونن 10 برنامه دیگه کنن که ریشی دیگه که فلان آدمی کاک بوتا آدمی او گرفتگی های کاک بوتا که ریشی ما را آدمی همون اپوزیسیا گرفتگی های. ایوب من چی گفتنیم در تو گوش کن پدر به ناموس دیوس مرغاوی کلاکدو یبانوتی یوریستی به سعود ای سگ ایوب گوش کن مرا ای پدرنالات زوری اپوزیسیا دما نمیرسه تو کی آقی پدر یا یبانوتی دلبیوب تو قطعا سر به سر میشای کی تو پد میدونی که چند بلوگره چند صد بلوگره من ای حرامخوری و بدکاری و بدنامی و بدرفتاری گردوندم همو بندی چم آوردن رهزن شم آوردن لو بای کار آوردن دکزت کردن نتونستن که من نیپرفم همیجا
натонистанд доказат када. Агар ман прав мебурмадам, любой я ҷуда гап мебурмад ки ягон кас ягон наказат я задай ма ягон гапну зада ягон гапи дигар. фаҳмидӣ? ба ҳамин хотир мегум ки ту худозада ту як роҳ дорӣ, як роҳ. Ту биро ҳамун роҳта давом дода бигард, ҳамун гап, ҳамун рафторо, ҳамун то чаланат бо мегумад я бор фикр ки ту ай чӣ наворота сар кардӣ, против и давлату против ҳукумат бурмади гап задӣ. фаҳмидӣ мара? Намедонам кунта қапидан, намедонам занта ягон гап гуфтан, духтарчата намедонам ҷанг кардан, ё намедонам бачата гуфтан кунтигӣ накун, қард кад бурмади видео кардӣ. Ман намедонам. Не ки ту нами қадар номарди, ноҷавонмарди. Соҳибои ютуб я бори дига инами наворои ин саг Аюба тамошо кунен, хулосатуна бирорен, баъд мара занг занен. Агар ки не, ҳамин занг мезанен, записон мекунам, мепартомтона. Любой тад ки занг мезанен. Занг мезанем, мепартомтона. Чӣ хеле ки ман ягон бор намай любой ка занг зана мара, ман запис мекунам. Барои як записи ма иқа гап чап шид, иқа вай шид. Ай ҷаис, ман ҳама медонам ман запис мекунам гапи любой тата. Ба хотири запис мекунам ки барои амнияти худам. Ман барои амнияти худам занг запис мекунам. Я вақт нашавад ки гӯё ки ман фалон кардам, бемадон кардам, қати ягон кас гап задам. Ман не, ман ҳар чизе мекунам барои фоидаи мақсад и миллати давлат мекунам. Валлоҳи қасам и Тоҷикистонда чӣ намерасам ман иҷад ягон ноҳақиву номардиву ноҷавонмардӣ кунам. Ба номи Парвардигор и Тоҷикистона ку шумо ямхе нишонтамхе. Шумо фақат и кӯҳора дидесени хеле. Шумо фақат кӯҳои Тоҷикистона хеле хушро дидесен. Шумо агар мо дури шаҳр бо будуром хаям дури шаҳр ҳамаш ҳастай. Кӯҳои мода одамо мечтат мекунанд биёян бибинанд, просто хеле бибинанд. Гаштан шонусу бесан. Бо чӣ хеле ки ман ҳайронам да. Ҳар кас ки хиёнат ба ин миллат мекунад, хиёнат ба ин давлат мекунад, бадбиниву бадхоҳӣ барои давлат мекунад, ӯ як бекасб, беномусу даюсай. Ӯ як бесоҳибай, ӯ як бемиллатай, ӯ як бединай, ӯ як бемазҳабай. Тоҷикистони мо алҳамдулиллоҳ рӯз ба рӯз пешрафтесай. Иншааллоҳ то вақте ки Эмомалӣ Раҳмон ҳастай, падари миллат, иншааллоҳ мо муваффақем, сарбаландем, номи тоҷик болоай. Ҳарчанд ки гурӯҳи террористию экстремистӣ 24 назад бадхоҳию баддонӣ мекунанд, бадбинӣ мекунанд, уно ба ҳамун бадишон ба бадии худшон мегарда. Масалан бародари азиз, дар ҳамин кӯҳ ҳозир ман хеле чӣ хеле садо бутам, ҳамун хеле садо меояд бародари азиз. Яъне ки Эмомалӣ Раҳмон мехоҳад сулҳ боша, ободӣ боша, тинҷӣ боша. Алҳамдулиллоҳ сулҳу ободӣ тинҷиро дидесем. Ва ин гурӯҳи террористию экстремистии 24 назад бадхоҳию бадбинӣ мехоҳанд, бадхоҳию бадбиниро дидесем. Бародари азиз, мара правилни бифаҳмед. Сабаби ҳақорат кардани мара, яъне шумо фаҳмидем ки ман барои чӣ ҳақорат кардам, ин паданалати ин саг Аюби юристи бесавод ба ҳамин хотир, яъне ки мара провокатсия андохти ман айра ҳақорат кардам. Хоб, агар ягон гапи баланд гуфта бошем, ҳазор бахшиш. Медонам видео дароз шид. Видеои ояндаро интизор шен. Ассалому алайкум. Амхе нишонтам.